saan mo ang razon. Mutete en lowin, yin ang kas. Napay kaute na tiron ngay on pagiging ating kapag na Honsong tàu qua na đi băng min hòn răng ye cô về tung avoa nang biagin om ding le răng yên tàu qua hin na cam le na bay câu on pagiging kapag na anang totong napay kaut penhi lisi nagpunalain on pagiging lang ating kapag na
halet biak to babas nitang thakte ongusakin thak gumna kitel thak itopan ongpiak manin tui phum na Jesu nung zui suana tuni na Sunday school ni pin hilai biakin sungang paite ai jongin ito hi biak piang na hangin ito babasianin pan onga sangya tahe tui phum na alading a hi pate som ni le giat som le kuana asam hini tua hi changin no kema nung zui mi suak sak yang thau min to tui sunga na phum un achima azang khom ding ina tui phum ding kim 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 kimo tuni in Jesu na tupain sang tuin ani dingin Jesu sang ma Jesu gumpa honpa tanpa di achima bangin seven ngosuan thangin tuniin kim kim sunga kapumi Haleluya, tua pasyan ko na to maka ito pahi. Wow, ang nusalo kasyang daw pa. Nato. Haleluya, haleluya, tua to pa. Natong tuami, himuna kasyang daw. Haleluya, amen. Amen. Amen, haleluya. Himuna kau teng suatu sakikin. Haleluya. Amen. Oh. Nabandai tu teng kiatin. Tu kau teng bakin. Na anong kiatin. Suat talo mite tu suat. Anong kian yatain. Oh. Nang maan alimpe nang mavalen na kilang tahe dam na kilang tahe suot